Abuzanfo ya mama dwa mama kwa babra so mamuni ya maudo bi so nsɛm a adwumre ya kekesi ani ye ba ediba besommo ene efiada afofida December bosom de toso ensia wa fimpino ene na dio no nan mu mamani tua se ne ya afofida na nke ne dey no enke ye boy na no akuafo abaso ye ma wonuma mmo ebize wo ma nkwa ye buada nenso enama bato a ede ani modonfo ya dom akirenti no kese akuafo afofida no akwa bibi abusia ensema ekotwi kobraman ko bata ne yetwa krenke o mamuni amanfo nkro so ene yakekese ene enwumre ye ba na ye de ababesommo ensema de so pa na poso ene ya tese enwumre NDC mpenifo wa santimantama sei omonsa ntwafo nhyiemu a na omoye no ewiase yekoda ne ntokwa na ede asempa ene si yenti ekofa ntokwa ne baye ye beko NDC party office Kumase na yakwakodi nkomosisi a abambo foye okobo banwo na so abawa kobo banwo nkwanta south abato mpeso asonso afato ho so na ntemonte so nyina de akire Ghana for say nyame yadmo kina yehia sumji saso na mpenifo mhwe abato ho nsensem so wa santimantama sei de atugya se de woso munsaka bia womo ensaka womo ayekrado etwe odomfo yadom a ekina ekuo benso one mapa national election situation room aya ho dwumade won to maya ene wada kire safia bato no ewo sanioma nyina ehantimitum adwadifo binom ewo Kumase abonten so ekire se omode odomfo yadom ekina womo aduoma ho odin nyina ekwakobo eye mampeni dada John Dramani Mamadim no mo ayadwumaden sebeyo na obedin konim na Alliance for Defense of Peace and Development yawo magana moto so adiatu dwatwa se womba serapa wachina bato na yekokromotio nemom enye kokuti abuzanfo we ani afoforo pinu a na yakekese ani ani sekase a bebia wo bia no anwumre yeba na yede ababesommo yemfa seda ema enyumeku akese ayo na odi ko da no wasanso scan no biem na Sompa TV no wanya na sade nkane na tie no Liberty Conference so afi wadie no bosomi ebaso 21st Clinic Yesiatica Expert Express Group yedamo sedamo ase Sompa chade wonya fa wodi amaya na wodi abantem wasanse ebeche ade amakuna formisia ni nyanka Mizo and 5G one so aka ho bi 3 herbal center the 3 core capsules ko masete dro no ataye chiwei anu nyimekwa wodo bia na for fidence yatena se don hwere ba kontam eba ba kenkan semi dia ma wasonfo banu ko fini afia de yatena se akosia aje wakwade aboaten ni medin anu memene nana ya abo amalebi aboga ensemni abuzanfo yenhye ensem na se emfa emfri NDC amanyuku atena ya ewo asantemantama se mamani tua se akade ejebo odonfo yadom na ejaketrema dabuje mojedi mafusane ni antiate nkabone bia na janompe etutunompe so na wede eteta wede so a ekira Ghana man nyina eto santene wandogodogo la adwam mpranko so Miguel na yato aba eyimampani amfie na we nemu obedi yeso na fe enrase jafo so obetra mrase jafiem ayeye ni no ahyemra amomma yafa no ntima papa de yefra so no yato aba ede ayiwomo na bato na ye kwoto no kina no ene yentete ne sendi si amanyuku mpanimfo a ewa santimantama se hia se omene nsamtwefo edi nkomo ewiase ekodane ntokwa na chese ebura adwene ne ntiase so yenkwai na yenua kwa meredu wono ena dwumadie nsamtwefo nhyiemu a na ekoso no na osi anam wo hono mo na yene ne nkonkodi kome nkomo kwa majoy kwam eya kwampe kwa moho yo mo kwampe waje me so teme nkakama mo kwam redway bo me nkomo na ensamtwafo nhyiamu no ede ade na si yenti a ekofa kikiri we ede eba ye wo NDC party office ho na yamba meti na yankokoka na ebe kudu no na chese omo aye bibia kama na opona no ati oduma obekasa ye yewa Yusufu ya mi ono na ye national organizer ono ena na agati odum na ode njamu asase enkan nsema hodo ni na me yese omo so omo ate se na so mpenu omo de mo ni kosua ehu se sujafo makoma ko ahenu na ye do mo fi nka
kan e dia ba asante ni ha no se wo mra na babo ho se wo ma me kan no wo hwehwe mu a omo se se sujafo e do mo ba ye no omo se tare kwa omo nye sujafo a ye se da se eti mu omo ana se mu kuta oman didi mu ekro wo eni tini sa ade no mu nya no omo bo gala fo eni asentiment mu akoko se ba omo do mo ba ye no mfo no mo ba tuma ka se eni no ense ni san se omo ya sentiment mu sujafo mu ha no omo ye dodo na ngutumi akre ye so mo turu ko bia na do no mo dini pa fo be kan mpo ya omo ho se enye na ye sujafo mapa na mpese ke ya dia wo se fo pa ka wuli tare na so wo mo ifu ho no a enka so mo se mo tra mo se jefo ankaza ekrem na so so ta ya dia mo nam no enye ka se se jefo ka mo se se fo no mi na bobo ho a ya dia mo enne mo na libya some cases se mo e ko so no a e ya wi no a ani mo enna emre tele na tele mo ke jiwa mo yesi se o mo nyina e stafo mo endi sama nyukuru mu ebe pie conference room ho na libya bro mo ba ye no na se wo ka o mo nyina ka mo mesi eso dadi tiwe mo ka eni mo be tire mo be to bi na emo na ye he dia ye do se bi eja be stafo na amo be na bia libya bro ye wi se jefo se mu na o mo tuma ye se so bi wo question bia we mo se edi pe mi no ko ja mo se bi sa question no o ma mi si ye pepe ana abetinke tsena fi etu se se jefo wo se mu na mo ke fi da mo sanse di am pe fo no eni mo ye na ha no e se di esanse se ko adia o ma fu bi ke pesa adan ana mo ye pe fo mo da ekuya no ana se mo ye pe fo no mo ntumi asha no ana se o mo ntumi take action bi o tuma boa ma aso ni na in some preference mu ana mo ba ba ye e ya de so ni e ke sa de na mo ye de o mo ne pe fo no na tumi ano ana mo pa ni na di free the conscious wo ma libya akoye amote se me se jofo mi ke yeme mo ama ni na no e ga di fo na mi ka se de fo ana mo na kasa ama o mo ati o mo ase ye ko no anjoyi eni turo ye samra na o mo sa ni ko mo fofora e be bo ma dwumedi ni etumi akozi libya me tuwa ka se hodi de kwa ma se jofo e ba hodi ni na ye kra e kan se se me tuwa ke tiwa mbe wa demo e de ni ha ni pupu e ba pa mi ye fo demo de anso ni ama akoye nsema emi sa bi mi kese o ma sa fo fo ko sambra na onka nsefo Kwame na nipa ba ho no mo no a wo mo ebe pam mo nsantwefo e de sa kikiri ne bae no na omo ye henfo a ena na omo so o masempa ene sei na omo ye henfo a na almost entirely nonsense. Adayna yemi Sama and one in for can be able to channel. A poor person should have formed channel and take a care of women now or more better now and cow. Aday and I went to one among and Mr. Watson where Parko fast back in and it's animal. Never was a careful moon on Babian. As ever, Mema, and it's a dear we said. On Baba to order by Abacus answer their chairs and drop was it. Young Obama, yes, I did not want to be in front of you. Na yetete se Joseph Yamine NDC mpanimfo na wo dem wonum no sa macho mani loki wo mo se dem honom sa na siye okay okay
Mate Kwame. Yo, Mate Kwame, me fancy na ye na wasena de boa de aka no na efabre yenua Kwame Reed Dunia Corning nchen we kotie besie for a professional concern ya eje ohwehwansam kumaseni asantema se de mayen ewo afidie so na de si enne ende si amanyuku atena ye kese wa asantema se omoye nsamdwefu nhyem awiase ekofa kikiri ne ntokaba ya na chese ne hia patafo emasumdwe abama omatimi ayesa press conference no na nsamdwefu nhyemu a na Joseph Yami ne NDC mpanimfo eba be ya womo party matofo koto hye womo so a womo efise womo adi womo hwamo no womo amwa wunum no Joseph Yami na de tudwa so womo atwe mpanimfo adwene si so se asojafo binom be 200 ne cars mumuruntumbi a womo adi ababegu kumase abonten so a sa cars ni nyina any number plate no womo ka kire mpipi mpanimfo ne aban no se hwe no ma nyoma dwene so womo ba be hunu bi ewukuri mu na emra ene pepepe ye be yadwuma ewu kumase abonten so domfo ya domachina enye boko officer abatwa eda yanim ochina MPP for epese omo echimchim MPP for enra nyumre ede mema 200 every time abegu ashatere na Ashanti region so Nyamiado there was a full bebree wa hanmo Ashanti region in here so just for more free baby ya reinforce for MPP4 to bring soldiers about we and far from Accra say omo be deploy omo in Ashanti now ma deploy omo and run to 34 constituencies omo deploy omo so a yes soldier car na be omo boy individual cars and over the board cars no so any numbers there's no number plate our cars and the question I able to say and then now we are soldier for na ye soldier for car that you Abzafo nti we ye penny obobo adoma no ma ndi samanyuku no wo mayimo yera Joseph Yami ne ene yete ne nka ne nyina eye ensemo a ndi samanyuku mpanimfo fi so mu hwiehwia ewo asantema sei asojafo be ahanu a ye de omabegu kumase cars o de ba ye nyina any number plate no hompempra wade anana ombobo so de chen ye semobo sasemi ye di simfensi ne tutu akwakwere ye besa so akoso ne akwakodi hu nkomo na se wadon for ya dom na china wa mama fara man konkon ade abato a afi ya hyehye se beba so December 7th no nyame yad me ba so life pa na eno aka obi ama bambofo ya yeto wonum se wo mon kwankwanta south abato mpeso so nkohwe no nkobon pempese ne yeba na bibia abada na kwam na sumdue oman ye hwehwe no yensa betumi aka yade na dadua yi wo motisi monten so nante ya abo pro na wode kira Ghana manyina se afi abato no nyama aburo na ni nyina na yekokromoti so obekwa akokire na wakire se nipa so mesia na so benten ana me don wa se metoma ba adema no enam so ntia fi ye hia somdwe ye pa yekwa mo no so na ni amane boni Rabna Cynthia akwakodi ho enkomo Rabna Majoy hello Rabna Utimenka mabne Utimenka aju boye mu sa kasa na ya bra na wo monante monte so no we le ka ko yan sen chese fu nyina na eye enede na eye Nkwanta South Municipality eye abama fu nyina fire service immigration and post fu nyina ka won kubo mu assignment me ho so de yi ni timre bi e won Nkwanta South ntino omo ka omo ho bo mu eye oye kire anase edo omo ho enante monte so
actually my phone say body Omuntumuna, Mabidia, no ABC, as I say, or more Abamofon, Mutayi, Papa, anything, and Omunantifa Chrome. Oh, and I come once, and so I can't power one said, Omunantifa, see if Edom, extra mamma phone say, or snap out to you, my cradle. So, my boy, my phone now, obey. More young first, so it won't be any cinema. I send it the unity, and I'm into Kaji Quiet Demon, more being fair won't be any cinema. On to me NPM at Wabalomode, or my crado, a Brian a divisional commander for police. I am chief superintendent Michael Acedo Casanum, and also say a idea or mobile for my crado into Mode, Bashan or Mosha Ayatma for your own ones, and an important answer, Obidia Yakudru, no PM now about no matter ambassador, Senapata, no more to ask any of personal confusion of what's nothing, never chance no ever born on my shot, I can't. So why don't you talk about a polling station or other heads of Mokaya balance as well? Or about someone so open no way and some Joe Quanso. Said that they will be town as a crowd with the Minia, Mayani Batchaman, now in Yanasa and Queen. Said that they see maybe a chairman and signing to be. And no whole nonsense and a day. I post a phone name. I have my more on Quantas South municipality or Motumi and answer yet the church, Mamma Foster and Edo Mutat, Mamma Fochi, and yeah, they be going to be able to me, Essie. Araya dase ene woman ye boy so we nyame yadma wo kina dwumadia so nko a eba so no ana nkwanta south abato ampeso so aposifo adom eno akini immigration fast service ya yato wonom se won konkobo ban no wonom enante monten so a wode kyerese wo kina asumdwumba abuzianfo abato ya ne asumdwi a ye bohu dawuru ntutu ya aposifo bambo adwumaifo asojafo wonom ayede afa abato ya ho ena asantemantam so afo yewura Simon Osemensa de Ashanti Regional Security Council anim de nhihye bia babetudwa so don for ya domo a ekina bato no a Ghana for ye babo ehun akwakoto no hwara no bi anya nadwene se wode mutu sakresem afidie titafo mutu sakre bi ba besi baby no ababa ye prututututu de adwamanfo asom na biem so we no bi a esoso anya nadwene se eja okwakose party bi atade anase ne mpempra wade bi na ode akwakogina bia yetoto aba no mbehwe so se bambo de ne nyina sha posifo ene omunuanom bambo mpanimfo ensem ene asojafo ka ho Ghana Prison Service mpanimfo ka ho fire service fo ka ho immigration fo ka ho omunuanom bambo fo no womo enekuta bambom ewo mamu macho sem so no hwe no bia anyena dwene so de macho bi esi baby Ashanti Regional Minister Yera Simon Osemensa bambo ntutu ya wonuma ye okumase obobo so sei ede kire yen abaye betrio ehwo bambo ni nyina hye oman bambo forza nti wo oman bambo ni a umfa ho onka ye to so the vigilante group bia they are lord and then ma quite so better vigilante actually you show more private security in no any security bia wa pe kwan bi swat bia no omo abatwo no mutaka nti bambo nsem ni nyina eye oman bambo no ahobo o me show process for the they talk to you obi en from motor cycle that motor bike and be en ko ba bi aye to all the kwa process for be season be to ba ni ya and be on sabeka and decision be taking no wa some so in that perimeter around the polling station in motor bike ya side area talk to you in party be chance to give you okay he said for matter the kind of paraffin no never say muffler no I did be party be chance to give you no be to ban yes so be en fa party be aka de enko and I require ya tro party ni di egwata be en fa see be ya to ban Observe nti we ya santimanta muso afo Yera Simon Osemensa ena yetene nken na ekwa wodrom yenu Institute for Democratic Governance and a Civil Forum Initiative one more pioneer for National Election Situation Room hontoma ni nyina no ayasa sare be na afia bato no
yɛbɛtumi abɔ dawura ma asomdua to mu titiri ne electoral commission sɛne ne dwumadeɛ nyinaa ho bɛtumi ate no ɔmama no yɛbɛnya yɛasomdwie na ɛberɛ na dadeɛ na wɔpa ho ntoma no ɛna asante mantamu panyipa yɛ ɔtwerɛtwerɛ adema National Peace Council Reverend Amoa Emmanuel Badu ware to dwa ɛtwerɛ sɛ ho akwakɔ yɛ yie paa so ɔmama electoral commission abambofo obi ade ne ho gyemu na ɛwɔ sɛ afi abato ɛbɛto no ɛhan bɛtɔm na afi asomdwie a yɛhwehwɛ no yɛnsa atumi aka ombekwa abonten omobe observe the esi I said my to me asema di nchinwa beba ye petimi aso anoma na ye unity this council na lead this idea we won kan na your region akoma ko 11 na say ye sadie no ho Ashanti region Ashanti region ha making hotel na sa team no ebeshia na ye chia de ye na ye sha siasati room okay India no say enema cost to a dinchinwa hyew beba no na ye see timi so ano ansa na aginsem ebi ho no mo a enema nketenkete ɛhyɛ ase wɔ nchinwa na adane achinwe na adane nchinwa hyew na adane nsawoso ambo na adane ntokwa bum adane ntokwa oyi bibi enyi ɛnam saade no nti ɛne asete sa situation room ne sɛ bibi obesidi onunu de baba na sɛ ɛde ɔhaw ne amane beba no obesi ano kwan na ansa na aginsem na yɛbɛso aka kyerɛ Ghana process yɛbɛsi ano kwan a yɛnyina so ahyɛdeɛ ne asɛdeɛ ne ɛkwan a yɛfa so ɛbɛma yɛbufu na asɛm ba yɛbɛka sɛ yɛnte aseɛ yɛnyina yɛwunim sɛ ɔman baako ne yɛwɔ nti biribi wɔ hɔ nom a ɛyɛ abotrɛ Anwachi no Kana Church for Panye Dema Christian Council of Ghana, Dr. Fred Degbe, one so Adakakratuasu. So far, processes in there, it's on course. There are few issues here and there, but across the country, we said there's a lot of activity, but most of them are within the confines of the law. And as we know, Ghana is by constitution a secular state. And apart from that, there are so many religions. We never had any inter-religious war in this country. Use that into our politics in there. So I would say it is something to be discouraged because we want to run the nation. We want the best people possible who will come, who will not be taking their religion to harass anybody. Christians should not harass anybody. Our Lord Jesus Christ didn't do that. He taught, he preached to everybody. He healed everybody. You take your religion, you can speak to others to come, fine. If you are Christian, want to show your love to others to come to Christ, do that. I'm not finding your political campaign. Any country that has done that has gone backward. I was aware Kana Church for Panye Dema Christian Council of Ghana, Dr. Fred Degbe. Abzan for Gusu Ekamo says Sompa television yanyumre don sia kase na nsanu ba bia wo bia no yegusu ayede ema monsta bia no wadwenche no nsusu obetimi dia ba bekan wo abra o kan wo ye social media platforms awodo no so o ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube so Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia ho no ma yegusu a ye bekase de mamo no ye bekenkan de amamo ye to so yegusu ade mo electoral commission atena na yemfa we antuma no mputupuru se anwumre ya no nsie ya yede kase ebremu yi mampedi na nado danko akufo ado ene oman ni nyina ebe kasa yate se mampedi na nado danko akufo ado fellow Ghanaians no obeye di twatoɔ ene dei wabra one omamu ni nyina ebe kasa na abatoa ye kwa akoto no kyena no entutu ya aban aye bambo mpanimfo aye de wo se aban eye bia edebo police fo sojafo electoral commission nyina entity ene se enwumre ya ye kase mampani na nado danko akufado no nsie ya one omamu ni nyina kasa ye hye mobose yensemtwefo eni de akire ye be firi mu ababia no ye de bebramo ye nto aso eguso adem wo abato nsensem mo na mpanimfo abato so
asantemantema say the atuga say oma ye krado the also mo nsake bia ababedru the also mo topete asantemantemu bia ema bato no wie pay yososo no wonoma aye ni nyina the omo twene ene so otwedi ampo nyankrompon base ya do mahata mununkum achi ototurubu nso tonso ba wi obotantimo a ode gafa dum ne mununkum gine matata ebetiwiem na odomfo ede echina na adom yen yewra Francis Osensia ena eye penimpa ohwe abato ho nsensem so wasantema say na kese jemen so wo kumase no na nsemo a wode to ye ne mu nie Ashanti region isia ehun boy na adam totin nyame ayado bibia wo se nyame ayado chade ko police station bia aba me akachi for no so na mabene maba so na ne rubber for no bia ba gene dia de call the district and the constituency nti nyame ayado na say the urban onyama ya na chambatu ya no so e wa mo se between ashase o police station bia e wa Ashanti region nti e bibia wi ne o se e no so e twene no ne o se de mo bia bibia me ka bibia musika sem bibia mu bibia da na kwa mutu nyame ya aduma achina be ya aduma Abzafo nti weye ayeyera Francis Osensia ya oda abato komisan dwumadie nyina no wasantema say eno no eno akire na osra santeman ne Ghana man se ntutuade wo ma ye ni nyina nti obesre yen se boko brew ene asumdue nko a ene yemfa nkoto aba no ne yemfa emfiri musoso meka the bofo radio station na also akase echina ne wakoto aba no de registered voter. So we register voter and Kwandia. Number one, what do you card beko? One who card maybe beer and so quan. Maybe beer ya consider amount. Do your card. One who card Kona Kotwaba. Who drove police station 1 hour. Men catch for me, tell them they will say, Ubi ever bow more sober. Would you say, won't you mean 20 years? No, here more. Catch him and catch for Naya more. And Koto 9 seno. Abana even the Bakupen winning. Parliamentary candidate who had just one vote to beat his or her opponent. President no here one vote to cross the 50% line. The vote back be here anti who say what they na eba habine. And this who could do station wo na say who free say untumi ntuni ya here more. Catch na ya more. 2 yeti ballot ma wa ye be che wo say nzi bono sa na bono. 3 yakase omunfa stamp nsi achi. Nipa na ye adwuma no I refer on TV so the stamp na si achi ama wa na. Wo de ma wa wo kowura de kan mu a na wa bem no wa select e ka select a nipa na wa pese to ba man no wo president wo parliamentary candidate ne foni wo the party ashade so wo ni asa ya adaka ma wo se for set 2 Abzafo nti weye ayeyera Francis Osensia ena yete nenken Our national chairman, the Alliance for Defense of Peace and Development. Yera kwese do Samoa ade ato Ghana fo nyina nim so obasra pass afi. Sere nyina ya bo asomdue hu dawro na sa hu hia o mamma ne nyina ta. Sa ye betumi ama ya asomdue ehu hia ye. Wose we ya manyosanto nchen ya nyina ye nipa ba ko mogya ko wonam ko nam so nti yen rasa no mo behia ye papa na ye ma party anasa party bibi ema emetete yentam na wose ade ba ko wo hunu no se meburu no dodo no ano aso matoto mani awe ebi wutime so papa nyini a wote wokra na ye ma hyew wose sa no ma nyina no yade a sabi impredo so ye niamo wonsam ne ne enso ade ye obasra pa se nyame yad mo chena de yen hwe ne afasa ade na ko sa omu mu de na yesɛ na mafo na aba no sɛ yɛhwɛ nneɔma na yɛnsesa yɛ adwen sɛ de sikasɛm ɛntam sitie si ɛyɛ nneɔma no na yɛtumi ma Ghana ntumi nya ntoma pɛmfra saa deɛ na ma sɛbesɛbe yɛ nneɛma ho sɛm ne nneɔma bebree kɔ so ɔman mu ha mpanimfoɔ so wu ne pɛnɛdue ɛnso na yɛ mu mpanimfoɔ akrake to akraa no wɔsɔre ɛde na no kasa tia panim yɛ na no yɛ deɛ abrante bi tena sɛ former president before nsɛm a ɔka tia no sɛbesɛbe de yareɛ enyina token na etama ni yesu sa ne ka se e school no obi de yare bi ono to pia se yare e be kokoseti no ebi nya ade le that means o kan kam de ne yare na ade to no aba so eni o ma no bibiri o ha asese esese fi wo na etim hwe na Ghana nkontu no ehia ye enti yan fe ya ne ntu fom na kina ye koto abe de odi sika akosie de odi tu akosie de odi di akosie enye adwuma ebi se nyame nsa wo oman so
I was on an watching no ya a quarter members and if it's so I didn't come on my one much I say what should I do assume you inquire. The better about Masujaba. The moment you are doing so, now, a Bible or some American. Oh, yeah, chapter 1, verse 9. Okay, I does not come. Yep, assume being Tino. And no tinner, yet you and your go to about Snafu. Say, we're an empty pap and the eggs and I'm so I've been a gem argument. I was going to put the fellow, democracy. Cabina Megan, me Kebby, and then to Pan into the end. Ya pepeye so ebeba na afi ni esa to so biem so no na me hye me nua no ma wo de o decide say o de o to aba ekura no ese o ko no mo ko to aba if say Ghana ha no mo ye ko mo me advice wo mo candidates a o afile a ye ko to o mo so aba eye ni pa 13 obi a manifesto why dey be why we eye enra mo akasa mo hu eye amanyofo no right kesia e course one kind na ebra e ko no obi ansusu ehu. I was aware Alliance for Defense of Peace and Development and yet woman king. Abzanfo ye to aso na se ye ne mo kase gadifo bi ne ma wo kuma seketia bantima so amia binti ene central market kire se omo de aduro ya academy kwa akoto obai omo de omo ntome kwa akobo mampani dada John Dramani Mahama ne NDC amanyuku ne dia no omo fi se NDC amanyuku no ba ba mu a gadifo ne titiru ne dwom ba no omo ediye omo abrabo CPC tadema wunum ma me akosua pokua audi gadifo yenim ensemtwefo Mui ebobo ni nsem so say de kira mansan ye ni abre entina yesiem wa ha na fin so ya bato afi aka ena mienu na ye de yensa ekotintim nka ka so ayidi a ye pe no yeso yesiem so adwadifo no eno de kura santeman pa na yensha MPP abanya da bia adwadifo yese ye to aba edema wo mo yensha edwa wo mo sisi amaye eyese to market omodu omo saka se wo mo si ana akawa emfie nwotwini omo ansi amaye adwadifo ankotrem omutu ya wabra na ye ni aye ntotontoto a yenya baabi antre nida na ye hwasanka response ampomba be ye ni ye ade amaye na so ya kase ye de botom sika ene be ye response ye ebetena ye sika ahye esanse lipa bebre entimi meto ade ma ye ya kwan ye nanu ekyesa wose ye ne MPP aban esa kabom enye ye biem se ye pede obesisi adwa ede ama ye dwadifo a ama Asante region akonkan a ene NDC aban yanto aba emfama wo moda enso ye hwempuntu a abreni breni na wo mo na ye ntiantia ede be ebra Asante man enti ye dia fi ye ka yes aka biem baby e be gina bia ye be ka say afi dia dwadifo a ye hwem wa ha ene wo ma ntimi amahyiam wa ha bi ese ye de ya ba no emma ye wura Don Dramani Mahama Abzanfo we eye ma me akosia pokua woni di mayenim eye nsamtwefo nhyiamu Na Action People Party Panyepa wo de anemo ye Yewura Kenneth na Kwame Asamoah na wono so ade atudwa ya watchro say nei wona chitafo nyina no wo mo de wo machita akoma NDC amanyoko ya Yewura John Dramani Mahama ene de anemo sansa papa no ne so ade hunu soso pa ya se wo mo ma no akwanya sa no a ebetumi aboa ama ne opa so ade Ghana koduru no nyame yadom amfie na yechi yensa beka. Simple and short. The reason why I frame the entire frame political party we have your members almost about 1.8 million members across the nation. Na answer na ye declaration we say no. 11 executive. You choose a Greek we are law requirement health sector, ayale sabia, and then the almighty economy. So and only idea you they come together to make the decision. Yes, sir, introduction in area, all the members agree. To say, Yam fire Toma and Kobo NDC. Na yane yamboa se NDC. A few ya
pano abatoɔ no yɛn Action People's Party APA declare your support ama John Dramani Mahama and the NDC anti-free necro all the Action People's Party across the nation are ɔmo Ghana nyinaa yɛ members nyinaa la yɛn nyinaa yɛ de yɛn ntoma abɔ NDC sɛ yɛbɛboa wɔn no mafa abanwa no akura enti na yɛfrɛ media a short message. A short message ampa arusia waya panyepa ya Action People's Party wodi animo ye Kenneth Nana Kwame Asam. Abuzafo yeguso awompo anu de na gesa anwene mu an ye gina yabato yi mu a boatawa ye babo e won yakwa akoto no don fo ye adom akina no amu nsam ene mu nkomo ne ne mo eboi na aposifo ne asogafo mpanimfo a odon fo ye adom akina wo mo ene behwe bambo ho nsensem so de amayen ebo abanyuma ni bia baso pa se eba ye aposifo se wo kase wo sese a wo mo kaase a omre bebo ban eye mehe asogafo so de so ye mehe fire service kura de yenka ene mpesi akoka prison service nom ene Ghana immigration for de nyina bobom nti eba asa no na se bambo ho asem akwa hia bambo no so mu ntimi emiem enyere ne tawe wabra wo mo enya fidie omuko sugu aban enwuma ni biso ama abanyuma ni pinu a edo wo mo kaasa fema police for asogafo ne fire service for a wo mo ede eboban enam so ema ACP Grace ansa akrofia ohani amansa din kubama Ghana post adwuma no ede atugya se eyaseda ene abasobo ena omode bema sa enwumaku ya wo mo etiase ede wo mo kaasa fem wo mu a enei wo mo ede beyire bambo mo don for ya dom etina abato ni mo. Aye, bambo eku akodo a nyina ya kan ye ho abom no eya election bia ebedua yesre government agencies eya abanyu mako akodo no ema omo de omo cars eya buses any pickups ebeboa ema ye de ye operations on the election day eya da ye beto abano afi so ye ne sa bebe se ye be ya ebenya niema ebesun na yetimi dia hwe bambo ama election no akoso pepepe no afi so yeto nsa e dia disredie eto ba abanyu mako akodo no enim na omo de pene mayen e ma oma mayen buses and the pickups akodo bebre a ye de beboa election duties no na titru say eye posifo ni other bambo adwumako fo aka no ye move akoye polling stations and population centers and I dey akadia dey be adwuma na ekono e dey use sakasi no do na enti fast akwanya so na yada Ministry of Education district assemblies any other abanyu maku akodo aka omo beboa yen dey Abuzafo we ACP Grace ansa akrofi wona hwe ene amansa din komama o my Ghana ye posi adwuma no. Now, Rent Control Department, ye were just so crop more. Panyapayo Dano Yera Ishmael Blay, Essien. And now, what Bogana Fonina Cocoso Basrepa, Sikawe F, and I should be beyond to me ye. Nayanka Unusafi, Anya Dayam, and your forbidden Titurun Wachina, and of a parfeni, I shall see the matches, Eche, Obawako Remnesi Kanashimu. Was a son your man who had the tofu Tinina, Yanka Unuse. Say a two abano, na ye jena show the yes, at the end of the mat, Salmon you need no. Wabatana konya so nyambia wo ma yasetenam yese heaven ana eno kire wose adwene ho yie na ya to abare de manipa obetumi aboa ye na wode Ghana kwakodo biaya meno mere nyina yasetenam ebeye de ne ebe kan se sisi a December aso die tenant fo bebre o rent aso o eti se politician bi ba na se o se obema o 1000 na akoto abama na wa wo sha ebe kwa ne sei etino sesia no ne ye ka a kire youth ne say yes ewo mu se ne mamu ayedi ewo mu se edan han ebo akoso but ne ye ka ne say enkoje obi sika se wo di betu a rent na edwa kohwehwe
fiewurafo bi kura mpo etumi hyɛ youth no ebi ankrɔfo ɔmo ti ne fie hɔ sɛ wokɔ no wanto ama asoma asi ana ɔbɛnten a woba metu ba ne saa na ɛde ɔhaw ɛbɛba nti ne ɛbɛka kyerɛ youth ne sɛ ɔmo de ɔmo ahoɔden sɛ ɛba saa na ɛma ɔmo mfa tumi na ɛde ɛnhyɛ ɔmo nsɛm ɛmmerɛ ɛnyɛ mmerɛ a yɛyɛ ntɔkwa asɛm ɛmmerɛ nyɛ mmerɛ a efiewura bi ɛde ne ka dan ba hɔ a yɛnyinaa ɛbɛdi adanseɛ sɛ last year obi twɛn etuo pump gun ebo tenant bi tuo. I was sure your rent control department. Here were just so couple and open for what I know. You're Ishmael Blay Essien. Express Group and I account for the Ama was Sanya Daya Yebe to Quine. Yako Canada, Yako Holland. I know no Canada, be US, UK, Babia, you Raho Express. One of the walk call Kusiadio Kwaya Juma. Kokumasias for labor runabout. Anasakra. Kanashi First Light 0249 000448 0249 000448 3 Herbal Center the 3 Coco capsules aba anne Coco Master Drew Tata Shepa Wayam Timni nyina bako ama ho to Shasa bako kwalena kidani Herbal Misty Epidank 0546 107 107 05 46107 afi yebedi adanse ane yebedi adanse akyerɛkyerɛ di ampon sɛ de oyɛ ma ya ne yɛ ni aso Liberty Conference and one sam na meka no sa no abusua asɛm tie da so no wɔsɛm adanse nie na we no ɔman no yɔdo wachi o ɔno ana gyina dwam wonya asɛm keto akorada no ho sra ebesane amankɔnua nyina abubu Mama Esther kan obi minister Kwame Jedo minister Moses okay afei kwako jesi yera anaso bapa Esther nyame che won mo nyina eka ho bi anopa no nsia no ya hyase akopem de wo ho no de wo ho Jubilee Park ne ba hyase o enti ya bra bi eda no aye 21st December ebesi memeneda awusoya no was kan odi koda no ane Sompa TV obasan so anya ye biem no wahwe ye sanse nei ye wonu se ba bia ne ye dan kane no asesa enti amane papi no an hyada hunu ye e wodi koda no so ayas kan biem ate obehu ye pa no watimi ahwe ye biem nyame admo chena ba to aba ye to aba wie woda ye yasere ya ye bagye ye ni eye mizore 5G ne ye de bagye ye hwe so obekwa hwe overseas junction no kopɛ no dodo matuo ebeboa opapa Sompa cha de idea na wa woda ba die wo don sam no de mo eyemo ana anwa entade empaboa bompa yegusu awi afa beche ekonafo resia ne nyanka wom so didi a okwansan ase entu da biara da konkranza Ghana Commercial Bank dan mu Sompa ho sunya ne yeben 90 market Kumasi yeben Rome Hotel mobile money number is 0598 559 802 0598 559 802 21st clinic yesiatica expert so to asinti na chewa de aba na murumu wan pa no akira kwan tam a wo kira wontimi nto aba na nkamfanse watimi age wani 21st okwai na won man show Kumasi a show overseas junction oboase council quarters Accra Dome market sunya ne kranza ta chiman 0540 311311 0540 311 ya dan ho chew ye ba na akachi no ya de beto so Sompa FM and TV and market yapa. Sompa dear sassy so and many Ajuma yes mini akati o someone sumio abuna be ma wanya akati yapa ewa sassy so if you ask him Mubasum now, some ye dear Fanny, and I must say, one some, be so some ye market, a poor.
London Can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G sparkling drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Woni pedua biara pom den ene na brabo mu ne hienyi pa enye prekese nko nuaban ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekese ne sa nuaban bi nom ne akeka bom dia fa abefo kwan so a ye dia ye prekese powder siesi ni pedua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate dia ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkodate dia ma ba ko ewo ne nsuhie yetin anopa ne anwumre wabra wadidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Heba ne Heroes Heba Accra Okechi Drug Lane Deni Heba Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankra to mu agi atum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina mebeko menkrata krani eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otredidi musa no oh Express Group Adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK and Germany say a tour and as a visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia and Germany mo am pese mo tu kwan koye adwuma so obetimi de wako Dubai, Qatar and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwai Kumasi as a labor roundabout where Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more how much show for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Oh, Mr. Entry, also ya titi mi ben fiepi nanso ni yamu nyono da se me show no ahodo amato a me hunu hwea ebe ya nwanwa Minyi ni se wato ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kutia ulcer no bia mano anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nchiremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie somehow eye ulcer de a compare Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu eto a ko okanshi Drug Lane, Kumasi Dani Herbal, Takradi AA Mensa, Anafre 020-3822-855. Appear for about Tanya Wama on more friend for any more fra when you fear do me no enka Haxa capsules and in a mixture. All Satan for FDA Aji Edwadi and Kratui Atom. December to remember.
Masidani o erade Masidani. I we annual Thanksgiving Liberty Conference. O mahini ya wedu watch. Ewiyebre. Onyame nam ne so eye anwodini bebre. Otun is that the fresh food for thought adihye nyina. Ene wumpa onyame nam ne nkyerɛkyerɛ so. Aye bibiama wo se. We eye yasida etwato. Liberty Conference December die. Ebeye Fanta Bruta. Yes the mo ayekasa ho no. Ye free David enyom. Oha ene so. Echichemu ba. Ye nyina ye krukyire yasida. Ne dia koma ochiridi ampom. Kwamba se yadom. Ewo Jubilee Park. December bosome. Nida etoso aduonu ba. Eye memene da. Anopa no sia pepepepepe. Ya jom to phone ye. Ye maame Esther Nyameche. Moses Oki. Minister Kwaku Jesse. Mama Esther. Minister Kwame Jedu. The resident worshiper. Na sadam. Ye beyi wo nyame aya. Mo stress ani abefia sasia. Medrofo. Wuti fie ye den. Liberty Conference. When the chatwo ewo afie yi mu. Na hye. Onyame nam na ye Yesu. Wo beti wo bronsa. Wo bebro no. Amane di nkuku ne nkaka. Akotena dabraka. Wo beti na wontumi ntua ne ka. Enani akyere mu otutu ka. Na onyame o ye kachiafo no. Onam sa akwanya iso. Betia ye ho aka nyina. Na hye ne so say. We ye communion wine. Any breaking of bread. Direction. Liberty Conference. December edition. Oh glory. Hallelujah. Sompa TV, Emma Aketiapa. Abzanfo esa so mama kwa babi oba Sompa television ya nwumre no nsia kase so yento ansam no so mfama mo na yemfam mfra manyosem mfam konsem fufurumum na ene nananom ne adehia ewo kronom aboahia ene ne kwapra ne mpotam nyina ekoka ono abolo se chemensa bunsu ho a wo eya amamre ne amane ebie sports stadium fe no ema adehia ewo kronom abonten so na ono abolo se chemensa bunsu wo ya amamre ne amane bia no no sra de so don't for ya duma china ye kwakoto santina kwako yi mampede ne yemra sebigafo obesre wudu mu ada se we di adehye wo kronom ni yade onye yafun yade wo msusu acha mana so wo mso into mo nkoto aba ne bum enfama Dr. Alhaji Mamodu Bawumia ene lawyer John Dakwa ugina de ama NPP amanyuku no so amempeso yaso only in a government clinic so official hospital can say, oh, practice hospital. I said, practice hospital. I can't be father Roman Catholic. Sorry, Madame Roman, the main answer. What hospital is a only family hospital, I can't be father. What hospital when she hospital can say, oh, the matter is father Roman, and the and then you know, the kind of so and then a father, not by Ufina, Kusiwano, the young athlete, Marco, and Kuni and Yaka. Come put you up. So, yeah, what therefore you know, yeah, favorite also, I go, who do official when you're here, who do official north when you're here. I said that the Chima Honda Casa, I get the Chiman South constituency. On the Holy Family Hospital, in the West of the Chima, what do you call it before? Nina, I am from the West. What's your form? That's the trouble and the put you. Renti, a buy a Cotono, then you can say, Cotoma, Suecia now, Yesu Kristo osani friend bi yare no osani friend bi yare no afei Abzanfonti we ye honorable Sechemensa Bunsu ena yete no enken eno akire ena board chairman na oda Ghana Exim Bank no eye ono ne nam no so masa stadium fefefe etimi ewie peyo kese Exim Bank mpanimfo ne bo ho kanyina no no ene ye board chairman na oda no owura Kojo Boaten Jamfi na ono soso no de ensem kakra eso eye honorable Sechemensa Bunsu de so Swami enso krono anya beta ampa nana swami hene wa nana swami diko wa na minua prekope no ma me ye ko se no ese ye be ye
ade fɛfɛ na yɛmmra nanka yɛmfa asɔ bɛbɔ fam nti ɛhwɛ yɛn ne kyɛ sɛ contractor na assure me sɛ obɛtumi de 3 months ayɛ biribiara nti me ne yɛn sɛ okay ɛneɛ yɛntwɛn na yɛnsi ne prɛko na yɛaba de commission ɛnkyɛ koraa na mmerɛ yɛ so nti anigye a wɔme mu no ɛsɛ mɛtumi ayɛ biribi ama yɛmmabunu ne community no ɛnsɛ mpanimfoɔ aka deɛ ɔsɛ yɛka biara abusuafo weye yewura kojo boaten jamfi wona ye board chairman eda Ghana Exim Bank ano na ne krakra mu no na abankra chepeni ohweso municipal so mama mpeni na nado danko akufo na gese mpeni akufo ado a owoso ame ono abo maxolo fusubu ache esoso adbp so bo ball impuntujuma adehye woso ame mpesua no so nyina aso mo so pepa bi aye training na edin ma wo Ghana ha nyina na ye miensa pe na na wa ha no and then after that I am ready. I want my way. It can 180. My 180. 180 no grano. And then the grand come. It after that I am more than 250. And 180. I am baby and ranty elbow was so brave. No, I say. For bank to so I saw me Hanoma. I find some abonia extra say SO angel factory woman Tamuina Tini Abwa Adikuma or Abonia market, a Tini Abwa Aya market, Kama, Ewa Hono. I was here for a year schools at Kaya Ewa. They don't want no Mekase on a which Amen Sabuzu. Adaruma, any Zakaza schools at Kaya in Germany. Abzanfonti we ye honorable Maxwell Ofosubuache we abankra chepenia ohweso ame municipal so e de mama mpeni na nado danko akufado nti ene ade fefa wonom ye wo kronom e wo so ame mpesua so na obobo esomfa so e de bebre mpesua no so na ye ka de hye nyina sanya kropon ya adma wo china e fra wato na hyase ne pompon so akopem na wie ye e de mu amade bonyina bebrem wo Sompa TV Sompa FM anne bibia beko kama pa yamfa seda ama won momodon bo aye kuku Veronica Jando ya Grace akosia somo ka ho Reverend Michael Happy Priscilla ana Felicity edam nyina amwase edamwase yanso ebetena second camera senfo panyo Rasante ebo Benedict odom se modem aye enefia for fidei eyeme akosia aje wa kode boaten mene boganua nana ya bo malibia boga America, didi wate? Didi bido betukwa